Gereja do nasai tok tong gabi pisan ningolo pertudion bangsoi ingana na madumu holong dapak kobasion di hurian na 40 tahun di tongosan masa dapat di tanah poso imay ng pandita Mary na naing mamajuhan huriai dot program di nasida alaya dong do sada hurian na setuju dot program ni panditai sangot dia do nasida pasayahon permasalahani adong do perbedaan pendapat nagabi marbolat pakobasioni manang lam togu do nasida lama ngoloi debata do turia tabereng madrama dua roha sada pangurupion Mulai tema di kita salut na naro tubagasan samota di sada na yon. Kakas tanda boto aman di bagasan pamigon pulang berutu akas sundut na puso naro tu pamigon tak. Jala kalau tiga halak do naro tu pendalaman Alkitab di malam minggu naik. Percaya doau on mati kina pas di hitalo patogun pangubasyon tu akara poso. Mulu binero akara wasi karismatiki macai ginkas do akan sudah na poso yung minggu. Sangon dia matabay usaha talaw makaheri akan sunduk na poso yung. Asa olo na sida kalau di bagas sampai minggu tak. Terkhusus na di bulan tahun na. Nauli ng pandita namin. Anong lo pendapat tu? Kebetulan ako si tua na tagolong poso dito. Mulu bereng akan ako soon gudang do na sida na bakat. Termasuk may di musik. Buli marata bayin sa program kara tatur makibo. Jala insay dalanta magation musik box na tabak di binimay. Tatur mag-keyboard jala tabay manok parsiajaran musik kinaposo. Siap parsiajaran manon dalata bulus marsaw to kinaposo. Naulia mah, boleh ate mah ditanggapan muna. Jala dengan do molo tabay pulang tuna poso, jala asal matrat nasida. Buah hira-hira tabay masarin fokus, asal na poso mangulus tampilan acara di pamingguota. Programi, buay do gabe sada penghematan lao mengului biaya fotokopi di acara pamingguota. Labi ng palita namin. Kung naging kuriyahon na magkitsara na tradisyonal. Tapos kaya ko sabi, jala tabudo, musik-musik, kumigit. Asal gua sa may kumuba sudeyo. Dan ako like kumahiyain at kakortibi na diduluan kita. Dan nang naing mo ba inti ni tulay na ang. Hola nang menyesuaikan pendekatan nami do asal malabata. Molo dang songoni, buhay do gabi mo ba akas sudut na puso yama. Alias, palusad daw palita. Garajang nang naingalan gabi lang panujian. Mabay na ka na baru. Anong lutang jata lang majaga akan ang tradisi ng palang daw isa. Ang liate, di ba dito si Pajolo na bilang lang. Asing, sumana mo ko dosa sana namang. Tapos sino mga pagkatiyata lamang? Zala, dapat lamang majolo ang sinto ba't bahay damang? Amat setiwat baras. Waktu di urusan roham. Alay, buhay matabereng yan sudut pandang lebih terbuka. Apalagi di namasan langon. Kalau pikiran juga ngobrol, naruh tu parang juga. Jalan melurus kena sidat permingguan. Bukan nama handphone, tidak. Mau tabereng naruh keterlibatan lagi tidak permingguan. Kita akan aparaton, akan anak tal pun namanya. Akan aparaton dengan naga bepino besar. Ay, daman ang mga luhambaw niya lang. Alay, na biar, apalagi iba nga ito rin ito. At naring mago ng non, yun ito. Ala, ala tuloy mago. At malonit ng tawlay. Wah, kelak banget. Ini pembereng na dong niat na ito na panitay sa pamagon gitu. Gue mana terjepang ng panitay pasti ketemu dan nafikan. Kalau tengok
Amang, kuboto do marasing-asing pendapatan. Alai, din kupapos do kamu nama. Mondok mo lihat do au, do pambainan, do pengalaman muna, kuliah tahun. Pasti nauli do pikiran muna, kuliah tahun. Alai, lang terbuka marohani amang. Tu zaman sinuaingon. Bereng mah alamat lama. Dan adong nang gosada. Kabereng di alamat tahun. Molo gereja nasing. Gok do akan aposoy marmeam-meam. Marmeam sepak bola. Marmeam bola poli gereja na. Makeuli do si bereng nama. Ido rai nang terluka ke do iba di kemajuan non. Alai nang menubuh itu dijaga kamu pasang apa nih kerja tahun. Kata pero kan baru songoni dulu sampai kamu. Sangoni mamang jamin aku. Mulai ating mahari panunggu-nungguan muna damang. Boleh hadi terpas sudah ina kabigi jadi kanina. Jalan kali di patong asinan do rencana persiapan musik. Doa neng babain larang musik. Macelas do rohani ba. Na naing matlohot ido ya nakon niba di acara ni inangi. Dohot macelas do rohani ba. Gabe pasidohot ya nakon niba mabawa si Julia tahun. Nauli amang. Saya lapar tambah-tambah ma aka pakubasyon dot hapon siapa damang. Pamereng ni rencana ni Ina. Kurasa perlu do dan tambahan. Buah macara ni inang lau menutupi kekurangan ni. Bukan mau tambahin belajar. Sangat kami masa dari kanan di alarahan. Ingatan 33 karena albumnya banyak karena bosan. Ido tama. Godang do ruas tanah patyo biar kara do. Shui igo mak do dua mata lana sepek. Rope auto jabuni ruas tai asa natoras. Natoras nan manungihon antian akon na lau masak do langsung. Mulai te mama di aka nikakan muna lau pamajuan kuliah tahun. Soalnya na. Sama ni majo. Nah, ama kerja lo dah. Wala mang. Dungleling perdalanan nagok perdebatan dan pertukaran pendapat. Ujungnya mulak memusai kerukunan dihuriai. Ujungnya suasana damai dihuriai mabah nasi dalam bagas mengatusi holong ni rohani di bata. Sudi hamu baun kompromi di bain dan lau menghapus identitas. Alai lau patogosa di pertibi nasaimu bau-baun. Dua roha sada pangurupion. Ido ojani pareon nai baru nasida di nama kobasi debata dohot akka na asing.